Вот, maşallah. Yaxşı. Efirler mi? Valla, uç, dört. Benim on dört. Arsali. Arsali. O karası, sen bundan jüriye geç. Olmaz, sen de o oturma. Olmaz. Yaxşı yaman ara ortaktırı. Buna bir yapmış. Bunun neyi tavuşunu zaten o sayfalar koyacaksın. Sen görüyor musun? Efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli Cümhuriyeti mutalimleri, bulanı ata-anaları, balelişker gelgin ve medresenin muallimleri, gelgen konaklar, hoş geldiniz. Cumhuriyeti Ulu Cuma Meclisi'ne, bizim konkursumuzga. Bir cumada belgili olup bildirgen nayimik, 2. Mayda konkurs edecek biz. Kur'an'dan nep, şurayı abiyavlen yetkin edik. Kur'an, siz biləsiz yaşlar, labda sili kitap. Kitaplar neçe türlü bola, hadis kitap bola, şeriat kitap bola, Arap tildeyi kitaplar bola, Allah-u Teala yeryüzüne bergen kitaplarını labda silisi, sizin tiligiz bulan söylesek, Kur'an kitaptır. Kur'an'dan tengiletegen hiç başka kitap ya da bu sililikte derecede toktan hiç zat yoktur. Negatif Kur'an'ın içindeki pırtlajinyaları, ayatları Allah-u Teala'nın sözleridir. O sebeple Kur'an okuyan adam Allah'ın kalimasını okuyan adam. Her Kur'an okuyana Allah-u Teala Allah yağına beri 10 savap. Lab azı 10 savap beri. O sebeple siz Kur'an okumak bulan yalnız ozgustukul yaşlar ata-analarınızı da talaylı etegen yaşlarsınız. Kıyamet gün olgan zamanla Kur'an okuyan yaşını ata-anasına bir ulu tacda giydirip başına karona de bayta. Karonan da giydirip başına son üstüne bir ulu halatta sağolay dünyadan da baha olgan halatta giydirip Allah-u Teala kıyamet gün malayiklarına buyruk etip oya ata-ana aytar de bayta. Yesi biz Allah. Hele biz bu dünyada etken amalları biz bu leysili derecelığa yetişmegen dedi. Ne sebepten Allah'ım bu leysile koydun sen bizim ne baytıp aytken zamanla sizin yaşlarınız Kur'an okugan sayaltın yetiştirdim sizin şu dereceye deyip Allah-u Teala aytacak da baydı. O sebeple bugün yaşlar konkurs rula ara bugün sizin okutmak için muallimleriniz çok kıyın topkan. Ata-analarınız çok ozanı yüreğine tutkan yaşlarım neçi okuyken Kur'an'ı nereye yetiştirirken perejvat etken. Şolanı bir kadardaki hasillerin çıkaragan, naticelerin, rezultatın görsetegen çıkaragan gün bugün. O sebeple yaşlar, bununla tartınmaya tarıktığı, uyalmaya tarıktığı, bilagan bilimigizini çıkarmaga, nerin çet etmeyi tarıktığı, spakoyni kuyda aro. Kim neçik okup bolamsa Kur'an'ı, aro çotki kuyda, vrazetilni kuyda, ozu nereye yetişken olsa, şöyle pahmağınızı görsetmeye, biliminizi görsetmeye karşı etersiz. Samı glavni zat bu işte nervini çet etmeyi, ozunu bilimin gırga çıkarmak. O sebeple konkurs yaşlar paylanacak, uçka paylanacak. Ali görəsiz bu yannegiler savlay Kur'an'ı okup duran yaşlar. Bunlar birinci kategoriya. Bu tur aldığımda oturganlar. Yasin yerli okuganlar, değil mi abi? Yasin yerli okugan yaşlar. Bunlar ikinci kategoriya. Üçüncü kategoriya, bunlar kop bulgurlar yağlar. Bunlar amma yerli okugan yaşlar. Şöyle üçka bölüp kategoriyada yorulacak. Prizlerimizde görəsiz, yurttaki bir sponsor, İmalettin Hacı. Gekki yıldan beri bergen velosipedi var. Samı glavni priz, ozukta velosiped. Görəsiz yaşlar bizim bile bir eski velosipedi bizde olmayıydı. Halisi arı yakanlı takside bir şu velosiped dedi. O sebeple otken adam atılıp şundan binip haydap geçip kalmaya ihtiyarlı olacak. Ata-anası ihtiyar birisi olduktan. O sebeple yaşlar bari gizgada
utmaklı yorayız, aru hareket etiyiz. Главный priz şöyle olacak. Kara güzeli, buna şunla jüri. Jüride var biz 5 adam. Uşta budunla Arsenal'da menne jüride biz. Abu Şacı ozda ortakçılık etmeyi. Ne getirul yaşlarını okutan adam olar biri atsınka birgen, bile atsınka birgenlik söz olması için bunlar Allah için cihilgenmiz. Bir avdan siz ozma hareket etsek istiğulese bizde öyle hıyanatlar etmek degen zat yok. Sonra şu Türkiye şu madrasada okup başka yerlerde okumay, bir hafiz şkollarda başka yerlerde okumay Türkiye şu kategoriye yetişken yaşların arasında yürü tabi şu da ne konkursunu biraz alga çıkan hafiz şkollarda biraz hareket etken yaşlarınkin 21. ve 22. Avgust'ta rayonlu bolup ondan sonra Mahaşkala'da bolacak. Daha Sultan Tarkovski'nin hakkındaki fondunu kop ulu prizlerde bulan konkursu onunla iyi vereceğiz Allah bilsin. Bu saatte hali şu etapta şula yorulacak Allah bilsin konkurs. Aytayım buna Kur'an'dan bir okta misali başlap Kur'an'ı misal için şuraya yorulacak konkursunu baran kuyu Kur'an'la okuyallarını okutabici başlap çakırabız familyasını aytip gele yoldaş okuyan zamanla mutalim şu an göre familyasını yazıp birden 5 yer lap ullu atsenka 5 bal jüride biri koyuyoruz şkoladaki şu atsenkalar yemek bolup kalsın kekkeyil 10 ballıktan yürütkenik bir 5 ballıktan yürüteyik 5'ten lap yakşı bilanadan 5 son biraz o sali 4 şöyle düşecek biz tıpkı 50 son şolanı barısında itogun birbirine koşkan zamanına şoğar göre 1. 2. 3. yerde hasillerini çıkaracak biz sonra prizler şöyle yürülacak. Uç adam 1. yerden şulan arasında Kur'an okuvallarını uç adam Yasinli yerli çıkılan arasında bulanı artta bular ekisler bitken zamanla Yasinli yerli bir daha kerinde ikisinin arasında bulan arasında uç bu yandan yanıdan çakırıp şu yoldaşlarını konkurs etebiz. Şulan arasında 1. yerini algan adamga velosiped bola bilip koyuyoruz. Ekkira komandan arasında 1. yerini algan adamga velosiped bola sami главный priz. 2. yerini algan adamga 10.000 manat akça, 3. yerini algan adamga 5.000 manat akça. Bildiğiniz şu yan. Yoldaşlarında hatırını aldırmayı biz ne getirülese bularda tangala birisiğin bu kategoriye açığa Kemalettin Hacı inşallah. Bularda o kategoriye açığa Allah buyursa hali bununla 1. yerini algan adamlara 10.000 manat akça verebiz. 10.000 manat akça verebiz. Amma da 1. yerini algan adamga 2. yerini algan adamga 5.000 manat akça verebiz. 3. yerini algan adamga da 3.000 manat akça verebiz. Bilgizde hatırı kalmayın kuyda. Bizim zamanlarda yaşlar şuraya akçalarda yok idi. Özellikle inşallah şu akçalarını sizin halal yolda harcamaya biz ozguz siyagan, oprak olup, yaksıdat olup alma atanagizda inşallah size ihtiyar verir. Hali enni Bismillahirrahmanirrahim biz başlayız. Şu kitçilerden başlayayım. Şöyle yakşı olmaz mı? Şu kitçilerden başlayayım. Hali şuna familyalar var, ortakçılığı tegellerini familyalar var. Ben aytaman familyalarını bulan arasında neye başlayız biz? Bulan arasında neye tugul? Bular yasın yerdi. Bulanı biraz daha da istine salmaya kop bazası var. Olanınki daha da kop olma atar. O sefer gitçilerden başlayayım biraz. Birinci gele. Abdurrahmanov Murat. Yazasınız familyasın? Allah'a emanet Azina, biraz kuyuya salayım. Ben yazıp da aytmam onlaysız olur. Ben şuna YouTube koyamam. Evet. Şuna da uysun şöyle YouTube koyacağım. Abdurrahmanov Murat, pahmulu olan, Allah razı olsun. Bunu osturgan atasına, anasına aktivist. Bunu hali Breyrin bolgan İslamski şkolada, onda da ortakçılık etti, pahmulu olan. Halini qarayık, bununla pahmusun gösterdiğini. Hali bu ortakçılık etti, amma cüzgü yerli. Bugün mü Murat? Doğru. Abu Şacır, o karab açıp amma cüzgü yerli. Ya da uzun... Bu ammadan başlasın mı okuma? Başlamasın. Ammadan tupka şartta başlayın ona. Şu açılgan da açılıp kalsın. Buna şu nedir? Amma. Qarayık, yaxşı. Ozu şu konkursta sizin kategori şundan başlananına göre şu var tınapta qarayık.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Birisi yayın aç. Ekibet aç. Şu parmağı tiki yerine başla koy. Orada başla koy. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا الجنات أزلفت علمت نفس ما أحسرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. Aç bir daha bir. Biraz bir aşılardan açalım. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Sadakallahul azim. Anla şimdi. Hadi şu parka atsın kesalmayı. Şu parka atsın kesalmayı. Niyeti ol. Buğar bir karab. Birisler bundan yaxşı okuyayım mı? Ya da mısır bezat mı? Objektivni olan kuyda birisine de karayık, birisiler ne çıkıyor olan. Şoğar göre atsene vakti koyar. Anlaşıldı. Primer narışını okuyan kuyuyor, esizde kaldılar. Barakallah Murat. Anlaşıldı. Sultan Muradov İslam. Hali gel. Ay maşallah o forma var sen. Tartınma giz, tavuşunu çıkarıyız. Anlaşılır ki. Bismillah. Haydi mi başlasın? Şu tige yayına başla. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal fawzul kabir. İnne batşa rabbika la şedid. İnnehu huve yubdi ve yu'id ve huvel afurul wadud. ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث بسم الله الرحمن الرحيم وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا Bir yandan padavat et, olmasın. Mikrofonunu alış bak. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم Bet açıldı Musa,
şey görsetmedimse, şu bet açılganından lübu yerden ozuk seyirden etmiyor var. Bet açıldımsa. Şiirini görset desem, şunu oku koyarsın. Anlaşılır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzarnahu fi leyletil qadr. Ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadr. Hayrun min alfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطريق وما أدراك ما الطريق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حفيظ فلينظر الإنسان حما خلق. Boldu barakallah. Bu dedi Sultan Muradov İslam. Hadi yaraya karab. Atnaştırma tengeşli. Bir daha pakas almayı dururuz. Bu arada üçüncüsünü nokta. Şundan sonra şu uçta mı atsenivat edip son getirecek bizler. Hali gele Zagirov Ravil diyeni ulan. Hali Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم والعاديات ضبحا. بسم الله الرحمن الرحيم والغاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Amman açıp şu ateistan sesinde. بسم الله الرحمن الرحيم حدائق وأعنابا وكواعب seni işler. Uğurlarda iştkanı sevme, uğurlarda. Takdime yok. Nasıl mı? Davay şu tavuşunu bir daha şunca tavuş olsun bu hali. Hali? وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها أحقابا لغموا فيها لا يسمعون فيها لغما ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماء بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البيت وأنتخل بهذا البيت بلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحقب. Sadakallahu azim. Anlaşıldı. Budur dedi Zagirov Ravil. Hali Arap uçta adamlar Polojini açın kalan saligiz ot atma o piti.
ilk biraz. Sen onu uyala bular. Tavuşlarını çağırmaya şunu ettiğin. Eğitirsin. Davudov Ali. Er kişi. Geleli karaya gel. Ne gel bu nedin versen? Hali? Burayı tartışma yok. Ammanı ortasın be şu an. Ortasın. Bismillahirrahmanirrahim. Labisina fiha أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وعساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أرأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يجوع اليتيم ولا يعوز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bak hadi ortadan. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر والليل والليالي العشر والشفع والفجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم ذات العماد التي Sadakallahul azim. Boldu barakallah. Hüseyin o Temirbek geli. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية Leyfi. Ammadan bir sonra başla. Şöyle yürüteye gelip biraz bak plan yerinden vermesek bu biraz sıradan hemen çıktı. Allah'ım atın kendi. Temirbek. Kim ulan sen Temirbek? Umar ne? Ha? Umar bizim oran ne Umar var. Şu yolunu erken etkin. Ha şu Umar ulan. Madet. Uşak arat. Tavlu şundan bilip de sen ara okumaz bilip de sen. Hali hareket et hali ammanı biraz tayip birer kebap. Üç duruş kapırmenle. Hali algasamay. Hali Temirbek. Geçtik. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات الماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم إذا زلزلت المدر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب
كواكب انتصرت وإذا الجحار فجرت وإذا القبور بغسرت علمت نفس ما قدمت وأخذت Allahu azim. Oldu, yaxşı. Osman. Ammadan. Spokojnie chwilę, spokojnie. Nereden başlarsın? 5 troszkę düşürüp. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا. Oldu. Gideceğiz şuraları açın alır. Hemen kadar açın. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ortadan da. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Allahu azim. Yaxşı. Son. Şanavazov Marat. Şanavazov Marat. Aytali Cumhuriyet'in qaysi avlunda oturasan? Devlet avlu. Ha? Devlet avlu. Diletov. Navinullah. Navinullah. Молодец. Şanavazov dedim Mehmet tanımatanı. Hali Bismillah. Ammadan başla. Biraz Tayyip ver abi. Şundan başla. Bismillahirrahmanirrahim. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إذا زلزلت النار. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله العظيم. Yaxşı. Baraganov Cemal. Var mı Baraganov Cemal? Gelin. Baraganov Cemal. Şarabın var mı sen? Ladet. Halit. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cehenneme kanat mirsada litta'ina ma'aba linashina illa bisina fiha ahqaba la yazuquna فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشاقا جزاء وفاقا. إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح باسم ربك بحمد ربك واستغفره إنك نتوضأ. Ortadan. Üçüncü soru. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لا شتى فأما من أعطى وأتقى وصدى. Anlaşıldı. Mazet. Yaxşı. Baraganov Cemal'ıydı abi. Baraganov Abdullah. Bu inin mi? Dur iniş. Hali şu aynı unutma kararı hali hareket edelim. Beni gelmedi. Allah sana kara bana kara. Abdullah. Şeyli ola sana. 12. Ha? 12. 12. Oğlum sana 12 yılda sen önce amma okuyacaksın. Maşallah. Mazet. Mesela nemçiler spokojno güler, yaxşı güler. Bismillahirrahmanirrahim. Ne başlayalım hali? La bilen yerinden bir etrasa kararı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnaha ve ma'aşa ve bayna وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من معصرات ماء ثجاجا. Oy. Git şuralardan. Kulhunu oktar şu kulhunu. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Orta şuraları açık.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث العاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Oldu. Yaxşı. Muslim o Murat. Yaşar sorayan kaydını bilip durasın ki. Birinci soru o gele amman akından, ammanı sorayı biz. Ammanı içindeki ayaklardan size tinç bulsun diye. Son gitçilerinden çıkar biz. Gongunan bile yollar paştilerini son ortadan da sorayı biz. Primer. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا. Oldu. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Oldu. Üç oldu. Oldu. 3 oldu. Yaxşı. Hamzatu ata. Qaysaul? Cankaval. Cankaul. Молодец. Cankaul подводит etme. Давай. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ومالت لها تب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك
ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها عاقد. Boldu. Yaxşı. Akayimov İslam. Ba'li bav. Alma bav. Ba'li bav. Bismillah. Ali Akayimov'dan patlayet etme karaya gelin. بسم الله الرحمن الرحيم ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حامما وعساقا جواء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Alem tara. Çeşitli. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معفوش. Bir daha ahırın çayatını. فجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول. Şamu lam mu? كعصف مأكول. Lam. Doğru. لم. Şayım üstülüğüne ma. Men tuşu mamını. Yaxşı. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتيك حديث الفشيح وجوه يومئذ خشيح عميلة ناصية تصلى نارا حامية. Anlaşıldı. Yaxşı. Akayimov İslam. Taymir kullanırsa. Sakadullahi Muhammed. Haydi aşağı ulan. Gel. Ya oldur. Terminal. Tominov. Hani? Tominov'la araya gel. Orada bulam ki. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يؤفخ في السر فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا أو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت
وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وخلت وأذنت لربك وحقت. Ne oldu? İyi. Amma cüzgeyirli pasli участник 14'üncüsü Aliyev Ali. Var mı Aliyev Ali? Ona o yaş yeter sizge yeterleniyor buna. 13'te участник. Arayızlar tam tekilik gelecek bir arada o. Faka yok da aramızda. Yok. Ondan korkulur siz. Aliyev Ali deyin ulan yeter sizge. Faka bulan İstok Ali çağırdın mı ya da? Ha? Var mı hiç değişim olmuş? Bundan sonra da bilmek valla çağlarda bu. Bulabilirim çağlar bulacak. Aslında olan da pilav yani. Olan okutmak çocuğa. Okutmak çocuğa. Ha? Evet. Hani bulan lab naprigat etmeye geldi. Bulanı hani çıkaya gel bu Yasin degileri. Yasin degileri. Yaşlar. Bu hali Yasin degileri. Bu amma degileri barimik biraz zenginlik var. Olmay biraz. Kaykalanı ısmarlar. Ne getirdi bu? Şimdi birinci yavralarda, beşinci yavralarda bilinç olmak yok. Yasin o yüreği Kur'an. O sebeple var hareket olmalı. Yasin'le okulun ortakçılığı etikiller var. 9 müteallim. Maşallah yakşı. Biraz içi başla Yasin'ini sorayı biz, lobo yerinden Yasin'ini sorayı biz. Son gete biz tupka bakalım. Kusura gitmeyi biz. Ne getirul? Dat yok. Tupka geteyiz. Öyle Bismillah. Birincisi Yasin'den. Abdullah'ı umalat. Gel. Beki de var mı? Umalat bek de yine zaten sağ olsun. Ha? Dur. Umalat bek. Ha, Bismillah. Araya gelin. Başına koy. Şu Yasin'den başla koyalım birinci çöpni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin. Ala sıratin mustaqim. Tanzilel azizur rahim. Litunzira kavma ma unzira abauhum fahum afilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. İnna cealna fi a'naqihim a'lala. Yasin'in ortasından bir. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatu ve lahum ma yadda'un. Selamu qawla min Rabbi rahim. Vamtazul yevma eyyuhal mujrimun. Alam ahad ileykum ya bani Adama an la ta'budu şeytan. İnnehu lekum addavvun mubin. Koy. Ortadan biraz bir yanına bak. Kamsın açık koy şuraya. Başa sura. Açık koy başa sura. Kolay aç da, kolay aç. Çok yapraklarını ortası bu olan kırmızı. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. İnni nuhitu an a'budu lazina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umritu an usilima li rabbil alamin. Huvallazi khalaqakum min turabin thumma min tunfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum sifla thumma litublu'u ashaddakum thumma litukunu shuyukha wa min Sabbih isme rabbikel a'la naç. Lab. Amacın içinde.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Sadakallahu azim. Yaxshi, fakat bu arasını tutanmayı bil. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfına atlas itinler. Şundan başlayacağız. Ayın olmadan. Uroveynin ne çekeyim bilmiyorum. Hadi gele Aliyev İslam. Yasin'den başlayıp. Başlamasın biraz. İkinci bekliyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعون من لا يسألكم أجرا وهم محمقون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا أنقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة إذا السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذا نطل ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ortadanlar avuşacak. Yasin'de Amman'da ortasında bir suranı açıp koyup Ruhu yerinden ortasında. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allahul azim oldu. Kara bu Ammade'yi yaşar böyle için. Ammade'yiler. Barda gittim o yanga bağı. Yaxşı. Ha? Sen ne var onunla? Biraz oldu kadar dururuz. Biraz başları gizli, biraz açı gizli, neti gizli. Biraz naprijonka taysın başı gizden. Yengil bol bir azgına zeyt eturuz. Bir daha dapalın teline karay turuz, zeyt eturuz. Son. Üçüncü uçaşnik Amirbekov İmran. Yasin'in üçüncü betinden. Kaysa ulusa? Delitav. Delitav. Şu battalını bakma al. Anlaşıldı. Yaxşı. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمع ولا يغني من جوع. Oldu. Ortadan da sonra al. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا. Dersinde sual bir daha şey. Suraları çok iyi okuyorsan yazsın. Bismillahirrahmanirrahim. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Oldu. Kaleye üstüne kadar aksent etmeyin. Bay Murzayev, Bayezid'in. Yasin'den sonra git. Başına okusana. Başına mı? Ortalarından. Hasretli istrakasından verelim. Hasretli betti. Biraz mikrofonda yok. بسم الله الرحمن الرحيم وزللناها لهم فمنها راكبوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو حميم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه على من بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا Oldu. Suralardan وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات والطارق وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما
خلق من ماء دافق يخرج Ortadan. Ha Kur'an ne gider? Onu ayıptırır mısın? Ha karayım Ali. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الوقيع ليس لوقعتها عازبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت جبال بسا فكانت حباء مبسا وكن Oldu. Barakallah. Salahuddin o Kemalettin. Ayten neçe yıl bolar? Neçenciye varasan? 12 yıl 6. klasga. 6-ya varasan. Şkolada uç dilin kimdi? Sultanat İbragimovna. Sultanat İbragimovna. Vay, bizga da ders verilmiş bize. Allah çabuk versin Allah. Umur uzak etsin Allah. Oğlum ne oldu? Deletav. Ha? Deletav. Deletav. Deletavlar kısa bu. Hale bismillah. Kemal. Başladın. Yasinli üçüncü. Beş. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من وبعثنا من مرقدنا هذا ما وقد الرحمن وصدق مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا سماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Oldu ortadan. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Oldu. Barakallah. Kahramanov Nurbek. Başlayın. Yasinli ikinci betini. بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إذا الشمس كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم منكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار غدرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا والعدات واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Oldu. Barakallah. Can Bolatov Murat. Geyrli kan kursan. Dur mu? Dur. Can Bolatov Murat. Yasinli 3. betinden. Ortada. Bismillah. Lem çitetmeyi aktara oldu. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن عبس وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك كلا يزكى. وأما من جاءك يسعى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Oldu barakallah. Gaciye Nurabettin. Kaysavul. Baltao. Baltavul. Ay maşallah. Ne misafir Baltavul bu yanına gitti. Başlayayım. Gaciye Nurabettin. Kim ulan sen? Şahabettin ne? Ana şimdi. Oo ya.
Aha. Hepsinden balta oldu bu. Şu kaburlarına göre inmeyi şu hafiftin de o mu? Ndu. O şey için bu. Anlaşıldı? Kayırmaz balta olup olsun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. Oldu. Vaylul lil mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylul lil muttaffifin. Allazina إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Ortadan da bir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil arz wa huval azizul hakim. Anlaşıldı. Barakallah. Aliye Mustafa kimdir? Şu banca. Aliye Mustafa. Allah sağlık versin ona. Olmasın. Busa bunlardan birer tercih edik, birer kere. Hani bunlarda biraz atık etti. O yakka var. Anlaşılır şey işte. Biraz rahatlanıyız. Çok anayla yürüyüz bakıver. Hani gelir bu yaşlar bir yanına bağlı aldırız ya. Yaşlar siz üyeden tayık kalıyor. Bir değil. Yaşlar. Oo, ne hakkı var. Balış çıkar, akta bulmata. Akta. Ya o yan bir yana. Yaş. Çok. Bunlarda var. Açıklaman defterlerini yaşlar. O arttakine göre oturuyor artta o. Kaç kamandasın? Hoşulmuyor. Baletçik mi? Baletçikten. Balet etmeye geliyor. Bu oran ne gider? Bunların kanzileri dağda orada biraz. Biraz da gelin çok orada. Amma dedi, Yasin dedi, bunlar dağda orada. O sefer bulaga biraz tergevuda saati üstünde kop bulacak. Harekatı da bulanı inşallah rezultatı da kolay bulacak. Allah buyursa yaşar. Samıklamayın, yönüçet etmeyin. Spakoyni kuyda. Aldığınızda kitapta var, muallimde var. Dağı bilagan fahmumuzun çarmıha kasetiyiz. Başlayıp gele Basirov Muhammed. Tak, bulayı boğan zamanla bulayı temiz bulaga. Yasin'den oradan açarsan ortadan almış. Bu yerden. Okuma başlap koyar. Sonra neyimiz? Sonra Yasin'den primerine tuttu açabilir. Sonra amma. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala Musa liqavmihi izkuru ni'matallahi aleykum iz anjakum min ali firavuna yasumunakum سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yaxşı. Mağda şöyle Kur'an programımsa betine ayet koysam içeri zaten. Açıpsın. Hadi şu betine ayet Kur'an. Okuyayım ki. Bu yaşka şöyle Kur'an verir gibi yaşka. Kur'an. Şu an betleri bileyim gerek. Gerek. Öğretsem tinç olacak hali. Bunlar Kur'an ne gider? Sallay Kur'an'dan sonra yenge böyle. Betine ayet koysam tinç olacak. Açtık betni 315. Gelelim mi şurada? Gelelim. Bakalım babaya gidiyor onlar. Sıfırlar Arapça gelelim onlar. Arapça gelelim. Onunla da var bu ya. Arapça gelelim. Getirelim. Çalkıları. Nasıl? Nasıl? Bismillah. Şunu sarıp koyanlar. Mavi yaş geber bunu. Ali. Ali geber onu. Şuraya açayım. Şuraya açıp ayet koyarız. Budur 381. Suratul Kahf. 380 mi kalsın? Yaşar, magneti bilirsin, magnet. Ne çıktı o magnet? Boy kemerini tutma hazır bu magnet. O sırayla ayettik bir betni. Tak diye bu şöbetten magnetini tutup, antenayı tutup şundan dikkat et alma kaseti. 280. Suratul Kahf. Antenayı sıralı tutma kaseti. Wi-Fi'yi tutma hareket ettiğinde. Başına aksın. Betten aha şu 280'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا Yasin'i açıp Hasret İslam'ın oku. Şunu oku. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إنسانوا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وناسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار Açtın oldu. Oku şu suradan oku koy. Açacağın suradan. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب وقيع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Oldu. Barakallah. Salavat ol Muhammed. Başka başyağından. Abi. Oranın başyağından. Boş et diyelim.
بسم الله الرحمن الرحيم متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Yasinli 3. bölüm. بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلكم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم والأحسن صوركم وإليه المصير. Oldu yaşı. Osmanu Rasul Gel Rasul Ağzını kitabından okuması ya Rasul. Al şöyle hadi başlayalım. Spokojnie pójdę. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإخبار من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Yasinli 2. bölüm. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أنطعم من لا يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Son. Magomedov Ahmad. Gel. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما ودع الرحمن وصدق المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Yaxshi. Arkadaşlar bekleri temizleyen zamanla tartına kalmayız abi. Bunu bekleri ötken çağıp begi okuruz deyip şöyle gazga basıyız. Anlaşılır arkadaşlar. Gacı Hanov Hacı. بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءات أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بسم الله الرحمن الرحيم
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأنى يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. نرمته وشعيب بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاده الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم بنفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له الملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل Şancalın Allah'ı ya, şancalın yoğurt koy. O şancalın yedi. Senin şancalın yoğurt. Mikrofon mu lengi? Tart. Şimdi tart biraz sağ. Sen tavuşunu çağırmayın lan, sen tavuşunu sırasına aylanlar sayın. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî 6 eyyâmin thumme istevâ alel arş. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Yaxşı. Can Bolatov Vahid. Vahid. بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض عن هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلع منه النهار فإذا هم مظلمون بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. Oldu. Yaxşı. İçeri geçsin Abdullah. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منه بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. Ortasından ve yapraklı ortasından. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بسم الله الرحمن الرحيم لا مجموعنا إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لا أكلنا من شجر من زقوم فليعون من البطون فشاربون عليه من الحميم. Oldu. Yaxşı. Kahramanı Rustam var mı? Yok. Evet. Her kursattan birisi algan. Kategoriyadan birisi algan. O yaşlar, bozuk koyma ola yaşlar. Bozuklar çıkarlar, kalıp kalır. Namaz oldu mu? Ha? Oldu mu? Yaşar, ha güzel bir azgine sizde olduk hatiyizden. Namazı çakırsın, hatta uzatacak da var.
Bari uyanık babam, sizde bir olduk değil. Hatta. Oldukta mı da diyor? Haydi Resul Hacı. Resul Hacı bir atmosferini götürelim, bir arı yakşı dokulan namaz çakırıp, hali. Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Предварительный итог от вчера именно вошел. Именно вошел.
Resimleri verin. Bayağı aslan öyle. İtokan çaran olur filmiyle bulur mu daha size genç versiyon çivi bulur olmasa olan değişen var. Ne oldu ki ne tutrekene biraz önce. Çok ulu artçılar yugula yaşlarında. Biraz. Tamam. Böyle işte buranın
Karagzali bunu yetebilir. Gençler. Hadi bunu yetebilir. Jüriye iş bolup da biraz jüri atestin, jüri sudyalar. Bu sebeple bu nizamda söz etmeye tinç buladır. Bu Kur'an okuyan yaşlarını tuz etmesen ne yaramayı? Öyle şatırıp da kalarsan veya bunu tanımayan adam da yok. Bile onu yayın tutmaya da taraftığı, netmeye de taraftığı, objektifine uzun bilen kuyda atsınka salmasan mı olmayı? Fakat böyle intriga sakranit etip dursun bu amma cüzga. Amma cüznuku anlaşıldı. Şeçirgen amma cüznu masalası. Hali gele biz Yasin'ni ve Kur'an'ni okuyanların arasında buna şuraya kıymat atsın karar algan. Yasin. Abdullah Umalat 16 açkosu var. Abdullah Umalat. Bek. Umalat Bek değil mi? Taşdemir Mulan. 16 açkosu var. Aliyev İslam 20 açkosu var. Son. Baldı baytayım 20 balı var. Amirbekov İmran 21 balı var. Son. Baymurzayev Fayzettin 18 balı var. Son. Salahuddinov Kamalettin 15 balı var. Son. Kahramanov Nurbek 16 balı var. Kahramanov Nurbek 16 balı var. Son. Canbolatov Murat 18 balı var. Ganciyev Nurabittin'le 15 balı var. İtago predvaritelina Yasin'le ilgilen arasında üçüncü yerini aldı Canbolatov Murat. Alga babçık. Kim sen Canbolatov Murat? Kim ne? Sen misin? Şergi babçık. O odnatur. O zanini. O da iznatın olsun. Canbolatov Murat. Berbab oldu. Berbab arı oldu. Son. Bu predvaritelina tamam. Bulan arasında bir daha konkurs yürütü hali bulanı. Üçüncü yer. İkinci yerini aldı Aliyev İslam. Aliyev İslam ikinci yerini aldı. Birinci yerini aldı Amirbekov İmran. 21 balı var. Anlaşıldı mı? Budur Yasin'le ilgiler. Hal gelebi sallay Kur'an'dan. Basire-u Muhammed'ni 17 balı var. Kimdir Basire-u Muhammed? 17 balı var. Salavat-u Muhammed'ni 21 balı var. Muhammed'ni 21 balı var. Osmanov Rasul'nu 22 balı var. Son. Magomedov Ahmet'ni 23 balı var. Ahmet kim? 23 balı var. Gacıkhanov Hacı'ni 22 balı var. Son. Nurammatov Şuayb'ni 24 balı var. Canbolatov Vahid'ni 20 balı var. Çergesov Abdullah'da 19 balı var. Anlaşıldı mı yaşlar? İtoklar Al-Kur'an'ın Sallay Kur'an'ın itoklar, predvalitelini itokları. Osmanov Rasul 3. yer 22 pluson algan Rasul. Magomedov Ahmet 2. yer 23 balı var. Tolka bir minus var. Gel bir ona bağlı. İpaka 1. yerde Nurammatov Şuayb 24 balı var. Pluson. Şuayb gel ver bana. Hal şu 6'da olan 1. yerge çalışır. Anlaşıldı için. Bunlar Yasin'den ot gelir. Bunlar Yasin yerli okuvallar. O sebeple adilli kuyda bolsun için Yasin'den orge soramayız biz. Yasin ve Yasin'den tupka soracak biz. Anlaşılan? O sebeple hareket etmeyiz, nerini çet etmeyiz. Hala karayman bu muallimle da sorar. Hala ondan madrasada arı okuyan yaşlar birbirleri bir yere yetişken zamanla to tavuşun taseti, to nerini çet etti. Nete ozu bilgen zaten bir yere yetişkenler çağırıp olmaya kalır. Bu yala ne çıktı bolar.
O seyli yaşlar. Bir daha kelime tilav. Uyalma tarıktı bul. Tartınma tarıktı bul. Tartınma tarıktı bul. Daha hareket etmeye taraf. Kastetmeye taraf, hareket etmeye taraf. Neçik formatta sorayık bulağı hali? Hali qarayızali, buna predvalitilini atsenkalığa göre ayta turaman. Ben buna bu yoldaşa arayma atsenkalarına. Buların arasında 5'ler salgalılar var. Ben bir avada 5 salmağım. Var mı ki plus 4 salgalılarım. 5 bir avada salmağım. Negatif olese, her şey yaşların arasında çotki kuyda, yasinni ve başkasın. Men razeteyen kuyda, okuyen yaşlı paket tavup olmayı turaman. Eta ne yaznaça işte, barda yaş yaman okuy tuğul. Ay ama ilim mazatı yok. Şu yaşın diyen kuydaki bir mağaş onu biraz çıkarıp bacarmayı turası yaşar. O seyali bir dahaki hareket etigiz, uyalmagiz, tartınmagiz, geligiz, bir yaxşı kuyda şunu bir tamam eteyen kuyeteyik. Bulanın Musa pabeditelleri uje belgeli. Amma cüznukun. Aytacak biz Allah buyursa dağı paka olar tozuluk kalmasın. Olar da biraz intriga sakran etsin. Hali geleyik siz gel. Sala biz Kur'an'ı, sala biz. Maşallah familalarını. Bulanıkinde. Şuların familalarını. Siz artık reytingi bulan yapan direkt kaytalı yapıyorsun mu? Uzanık yerinde değil. Ne yapıyor? Ara kimlik edelim. Kimlik edelim. Arsana bir seni söyle. Abla bu seni edelim. Ara güzel Ali sahip yok. Arslan de. Vay. Abi çantayı sardım mı? Aleykümselam. Sıfrasına ait, sıfrasını. Şu anlaşıldı. Yaxşı, anlaşıldı. Et koy, yaxşı. Burası yaşa. Piyama efirde 10.000 manat akça düştü hali sizge. Şunu uleşme anayın ettiği. Burası şöyle cemaat yollar da var. Bu da arkalamı olanı Malik. Allah razı olsun ya Allah. Yaşlı neylerini Allah yetiştirsin. Yaşlar gitmezsiz. Bu en dapalını telini savvatlar sıyırıları. Hali buraya tebiz. Kur'an'ı rubu yerinden sorama ihtiyarımız var. Tek. Valla konkurslarından şuraya izah nesettim. Aman ara okugan, kırıyını okutsak, var, caddelerini. Az bile. Yasin ara okugan, kırıyını o yanını bu yanını sorasak bilmeyin. Şöyle bir olma yaramayın. Hasokta amma, Yasin, Tabarak, bunu bari biz de biliriz, bunu biz 5 parmak imik, onun çağda tuz okuma tarık biz. O şeyle haligi stroga soralınacak, uyalmagiz, tartınmagiz, arı yürütma kasetegiz.
Avuç açı. Yasin'den başlayayım. Atsenevat biz şu kakabına birden 5 yerli Atsenevat biz. Yasin'ni spakojna qara, buna biletemiz. Yasin'ni misal için okutabiliriz. Başlapki ayaklarına göre baha vermeyin. Ne etol yanı başlayın zaman da trilip başlayın. Getme koyup başın dayısı neymi getme koyup atsenke verecektir. Uzunluğuzlu bir kaleye gizge spakojna tuşup okur yemeği. Son şöyle başka yerlerden soruma başlayacağız. Şurayı başla koyayım. Bununla gelen Nurammatu Şuay. Kakrat gelen. Spakojna. Uyda okuyan neyim? Helsema gorstesen jüriga Yasin'ni okuyan kaydayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل شيء على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات النعيم ثلات من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Oku ortasından Yasin'in. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Allahul azim buldu. Yaxşı. İkincisi gele Muhammed ve Ahmed. Gel. Okuyasından. Başından. Başını okuma. Bir azına getirip okursun. Bir azına getirip okuyup dur. Biz tokta da baykin çagar. Ben sen bir bileyetti bir kaleye tuşup ozunu bir okuyan kaydına attığında şundan atsınka vermeye başlamasın. Hali. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلمون إنا إليكم
لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم لكل نب مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى Oldu. Yaxşı. Üçüncüsü Osman Rasul. Yerine yersen ne şey? Gelsin. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Başlıktan yaşlar. Yaşlar. Atlayı yaşlar. Azine sözlüğü. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أتتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أعويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير Yaxşı. Amir Beko İmran. Yasin. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلون بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون فيما ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. علي بإسلام يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إن بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليصله دافع من الله ذي المعارج وتخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
Olanın adı kimdir? Ha? Ahmet gelebilir bak. Neçeyli ol Ahmet sana? Ha? 11. Oturalım. Mesela Yasin'in okuma başlayalım. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuş mikrofonu yok. Yok ki. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oy, sadakallahu aleyhi. Gördünüz mü işte? Praktiski ilimmaga eriyor. Praktiski ilimma çağı eriyor. Var, ilimması yüksek ilimma erleri. O sebeple haçabı, Yasinni, Uruveni. Ona şu Ahmet Kaçak'ı yetişmezsek yaramayacak. Anlaşılacak gelecek kadar. Geleceğin konkursu haçabı şöyle yetişmezsek. Buna bu yaşlı bununla boşma olmadık. Ne desen bu hoca bir hafif şkolada okugan, netken bir 400 tane bilegan yaş bu. Bunu gitme koymadım ne bu primer bolup görsetsin sizge de. Yasinni, lisafetni, akşalarını konkursdan ötmesi adam şöyle ama onarılmasak yok geleceğiz. Anlaşılıyor mu yaşlı? Bu yaşlımızda Allah bilse onaracak biz. Şöyle biz aytan Sultan Tarkovski'nin atındaki konkurska nabi olacak. Anlaşılıyor ki? Allah bilse şu konkurska koşar biz. Onda bir 300 yerli var. Turlu kategoriyaları var. Yani bulanda bir yaşında bir çesel koymaya koyuyor. Negatif bu hafif şkolada biraz atalanıp çaynalıp çıkan yaş. Siz de hafif şkolada okumasaydınız da yaşlar. Arı geçersi gruban gelesiz, arı muallimleriniz var, zamanınız var, atanagız sizge onlayı birgin, okulunuzda, ustunuzda turar. O sebeple yaşlar az yine hareket etmeye taraf. Gelecek konkurslara. Anlaşıldı için. Barakallah. Rahmet. Allah razı olsun. Hani karayız konkursları, hasillerin şurayı çıkartırlar. Konkursların hasiller. Birinciliği aytmaşaman buna alap zat ilgi yetişken zamanla men işte spravetli olsun hep men koşulmaya kaldım. Biraz çıkaram buna şu meni atsenevatetin listogum şu. Men atsenevatetin listogum men şuna bile o kadar aksenke salmadım. Neye tuğulese koy men abiyavlettiğin adam şu işte ortakçılık etmeyi bulağa da etmedim ortakçılık etmeyi genimi koydum endemi. Şular salgan atsenkalar objektivni kuyda şu birinci yer bolup kalacak dedi. Falhasil hali buğunmu 2 may 21 yılda Ullu Cumhuriyeti'ni medresesinde yürülgen konkurska göre Ammacuz son Yasin'e yerli son Kur'an'dan dağı 1, 2, 3 yerlerini algallarını itoklarını çıkarıp hasillerini ayta turabiz. Ammacuz'dan minusları da var, plusları da var dedi. Misal için 4'te okuy yaş birisi yaşlan tekleştirgen zamanla onu katte 4 okuy. Bu plus 4 okuy. Birisi minus 4 okuy. O sebeple minusları da var, plusları da var. İşte siz bilsin için aytaman. 3. yerine aldı Ammacuz'dan 23 bal bulan, minus 23 bal bulan aldı. 23 minusum ne baksam tuz bulacak, tamam mı? 23 bal minusu bileni aldı. Tuğul bu 2. yer. 3. yerini aldı.
Şanavazov Marat 22 balı var minus bulan. Şanavazov Marat. Gel bir bağı. Bu Ammacuz'dan 3. yerine algan ulan şu. Şanavazov Marat. Qayda kapayın? Tez kapayın man gel bunda bağı. Giy başına kapayın da. Yani son. Bunu abiyavlet etken yok. Hazırına ozunun savgatların vuruçet etsek arab olacak. Değil mi? Savgatların vuruçet etsek arab olacak. Kabul aç. Kur'an'ın tedbir koysun. Şanavazov Marat. Geleli Baytullah'ın abin ulanı sen. Değil mi? Neçe yıl bola sana? 15. Allah sağlık versin, ömrünü uzak etsin. Buna hana 3. mesta dağı 3000 manat akça bu Ammacuz'dan. Qayda maşını taydileyik şurayına bağım. Buna şurayı tokta bir surat bizim çağırıp koy şurayına bağım. Alinam. Sen bu yerine bağıp gel bir surat bizim. Orman sen geç kal şuraya gelin. Tutma. Saat iyisin. Barakallah inim. Dağda yaxşı okuyacağım oğlum Kur'an'ı. Son. Ammacuz'dan 2. yerine aldı Muslimov Murat. 23 balı var minus olan. Kimdir? Muslimov Murat. Muslimov Murat'a verilen 2. yerge 5000 manat akça. Va bizden barakallah. Kim ulanırsan? Daday Muhammed'dan kalgan ulanırsan. Ömrün uzak olsun ya Allah. İmanın kamil olsun. Kur'an'ı okuyan olur. İmalli ulan olur ya Allah. Dağda dinine, usulluklara yetişmeye Allah-u Teala nasip etsin ya Allah. Barakallah. Allah razı olsun. Son. Ammacuz'da 1. yerine aldığı 24 açkoda bulan, 24 bal bulan plusu da var. Ozunu Osmanov Osman. Dağı aytkan edik dağı 1. yerine algan adamga Ammacuz'dan beriledi. Buna Pervo MS'de yazıyor 10.000 manat akça. Hadi. Bu ayman hak yürekten barakallah Allah razı olsun seni osturgan ata anana, ullatana, ullanana Allah sağlık versin. Dinle dağda usul yetişip Kur'an'ı dağda muhkam kuydabilmeye Allah-u Teala sana tavsiye etsin. Maladet. Halenni gele biz bu yanı defterlerine açayım. Yanı defterlerine açayım. Şu çıpaslı istiyorlar biz. Abdullah. Şu mu? Dağı şuna dağlana aytıp koyayım başla. 6. 5. 4. yer. Bunlar 6'sı da pabediseller da bulan arasında qaysilar pabediselleri keyin aytıp koyayım. Dağı 6. yerdi. Arttan başlayayım. İntriganı saklanın. 6. yerde Amirbekov İmran. 13 bal algan. Kimdir İmran? Malades. Arı okuydu. Yaman okumaydı şu yaşta. Arı okuyun yaşadı. Son. Dağı 4. 5. yerini paylay Aliyev İslam'na Canbolatov Murat'ta. Ekkira gırgırıyla oturuyor Allah. Biri ikisi de 4. yerler. Hasıl kalan. 14 açkosu var. İkisinde 14 balları var. Son. 3. yerde Magomedov Ahmad 15 bal algan. Magomedov Ahmad 3. yerde Ahmadga tapşırılan bizim prizimiz duredi. Kur'an'dan 3. yerini algan adamga 5000 manat akçadı. Tut Ahmad maladet bireyde harakat etip duran ulan bu dağda usulluk'a yetişmeye, Kur'an'ı arı okumaya Allah-u Teala sana tavfik etsin ya Allah. Barakallah. Son. Kaldı ek adam. Görasızçı yaşlar. Minus, plus degen zat yaşavda bir az yine bu Kur'an'ı ilmusunda neçik kop znaçenyası bar zattır. Hali kalgan Osmanov Rasul'da, kalgan Nurammatov Şahip'ta. İfsiyotaki Osmanov Rasul 2. yer 18 bal minus bulan
pabedisil bolup toktay bugün Nurammatov Şuayb munukula 18 bal tek qatti 18 bal menüsü yok. Anlaşıldı-çi. O şöyle başlap kutlayız Osmanov Rasul'nu. Osmanov Rasul'a berilegen Osmanov Rasul'a berilegen priz 10.000 manat akça, onun uzak bolsun matut. Görüyor musun bunun toşundaki ya lublu prorok sallallahu aleyhi ve sellem yazgan arı embleması bilengi dağı bunun futbolkası da var. Kur'an'ı dağdanna arı okumaga Allahu Teala tavfik etsin Allah sağa. Barakallah. Birinci yerine ala bizim bugünkü konkursumuzdan Nurammatov Şuayb qatti 18 balı bilengi. Gel beri bakalım. Birinci algan adamga ne edi bugün? Velosiped. Olayma, birine bak. Umurunu Allah uzak etsin ya Allah. Şirey konkurslarda ko'p ortakçılık etip, birinci yerlerine alıp, ilmulu olup, alim olmaga Allah-u Teala sana tavfik etsin. Bara şu velosipedke bakıp o şey imkan sana. Kara Ali, aydak gelir beri bakıp, teberik gel. Teberik gel beri bakıp. Getir bir gibi bakıp. O maşallah, şu yerde koy. Şuraya koy. Gel. Ma. Tut. Esene bana gel. Suyunu kuvanip. Çıkar şurayı şuraya. Koyduk şurayı. Bugünden sonra şu velosiped seninki. Hali bugün velosiped keminning dağı Kur'an okup birinci yerini alıp gelecekte Allah bilirse ullu konkurslarda okusatçılık etip Kur'an'ı arı okup dağı da teren ilmularda alıp alimler arasında da hafizler arasında da birinci yerini almaga Allah-u Teala sana tavfik versin ya. Amin Allah. Amin. Amin Allah. Dağı raponlu tenler bunlar ne akçalardı? Variyat bergen. Variyat bergen kim? Abidat. Mecnun konuşusu Abidat bergen. Abidat Hacı Katın Allah kabul etsin ya Allah. 1.000 manat kim geldi? O birinci. Gel. Gel sana. O görür müsün da hali olmuyor. Velosipedi var şimdi. Tut. Son. İkinci yerini al. Rasul gel. Maşallah. Kavusa da olsun. Etmesi açıra adamlar. Allah kabul etsin ya Allah. Allah kabul etsin ya Allah. Arkalanılanı Malik'te kalgan barda uçasniklerge paylap gitmesiz yaşlar. 10.000 manat akçanı ulaşacak biz. Dağı bunlar savgatsız kalmasın adam ne baytip verir. Otururuz az zamanı. Barakallah yaşlar. Sizin osturgan ata anaga, sizin madrasaga yeberegen, hayin etegen, okusun hep usluğuzda turagan. Sizge barakallah şöyle konkurslarda ortakçılık etegen, gelecekte dağı da arı onlarlayıp, dağı biraz da arı, Kur'an'ı arı bilegan olup, birinci yerlerini almaga bari gizge da bir yemek ustunluk arıyor biz yaşlar. Allah tavfik etsin ya Allah. Dağı İslam ağabey, sizden olursa yok. Bir dua etip koyayım şu. Cumhuriyet cemaatini, yaşlarını, Kur'an'ı, ilmusu, imanı olsun, arttığını baytip verip. Amin. Yaşlar, Allah'ım amin. Amin. Allah'ım amin. Barakallah yaşar. Allah razı olsun. Hali Tarık bizge imattin. Hadi şu velosipedinde orta bizge salip, şu pabeditilinde ara bizge salip. Şu bari bizde bir çar şunda bir suratta bir zat kalan kuytarıp. Barda ortakçılık etkilir şundan. Neçiğine toktayık, oleyine toktayık, bileyine toktayık. Şuna toktasa mı ki? Gel güzel yaşar. Gel güzel. Koç ayıza girmez yapmasın. Arayıza olmaz yapmasın. Gerek güzel. Yerde oturmaya yarar, ne çıktı yarar. Aynen şu velosipedin üstüne bak, oldu bak gitti. Şahit, kaydasın şahit. Gel şuna bak gel. Yerde otur. Tokta, buraya değil. Yine alalım, yine bak değil.
Sen bunu tutma taraftan, burayı ot genelden tutma taraf çıkar. O şeyi tutma tarafsa, Yaşar girer misin? Kara güzeli? Ya değil, ben gitsem ya. Yaşar, tarafı korunma için. Burayı alaşamayın. Allah çağırayım. Alda tutsa gider hiç Yaşar. Çocuk kalsa gider. Hiç geçse gider. Yaşar, ama davay iş Yaşar. Alda çağırayım. Davay otur kalıyım. Velosiped korunan bir de olmadı. Girer misin bari? Şu adaya hiç Yaşar girmiyor şu an böyle. Ağır gelmesin. Hayır, dakikayladır. Bu. Bu birinci yerini, ikinci, üçüncü yerini almalarını o bir yerde. Sen seç ikinci, üçüncü yerini. Hayır, ikinci yerini alıyorsun gayrı. Nasıl gayrı sen? Nasıl bir yere iyi? Akdeniz'de algı balık geliyiz. Şöyle karar, görünen kıyıtayı ne çetem sakın. Yaşar solunda bir yapar. Demir, koşulmayın mısınız? Hadi ulaş, gel git. Koşulup kal git. Hemen istirahatçı, mutalimler arasında bulma. İnşallah bizge zavallı etmeyiz. Arayüz. Sen kopurulga Dağda biraz. Arası, evet tut. Yağa değil yaş tut. Bak o yanına kadar inmeye tut. Ara git, kuyuda gitsin. Bir git ara turup kal git sizden. İkiyize bek çıkansın. Umad ya da sen. Sen içine gir. Hadi sepetine gidip aldı. Tak, Yaşar. Karagizali Hayla bayıldı. Filistinli kanverleri kayadır, otkellerini. Neye görmeyin bu kanverleri? Kanverlerinizin tutunuz otgeller. Biraz tukla tutunuz, benleriz yaşın inmeyen kuyla. Hayda, Filistinli kanverleri kayadır. Tak, Karagizali Yaşar. Bağırınızda Karagizali. Karar aldamak çağır, metem sanıyorsa korunalı olma, kanvertin korunma tarafları, odunla korunma tarafları. Ne var onun oğlunda, kanvertin ne desin, yaşa, ondan şu 5.000 manat var, 3.000 manat, 10.000 manat var. Bilsin. Tak, Karagiz. Karagizali bağırınızda. Karagiz. Oldu. Maşallah, Allah razı olsun. Maşallah, bismillah, maşallah. Efendim, şahit, bu Elizabeth'in yoldaşların gene bir erkeğin haydan verirsen de anladın. Evet. Karasın bunlarda, Kur'an'da okumak için, bilinç yerini almak için, geç klasip, yemiş yap mı bu, doğru çeki ayrana mı? Arı yere mi? Bereketli mu? Biz hareket için yaptık. Hangisi Yaşar? Yaşar gitmeyiz. Abuşacı. Şu Yaşar'a, ha? Da onları koyayım ki Yaşar gitmesin. Ne yaş var Karagüzel? Yaş da bayti adam şuna neçe var Karagüzel? Neçe var mı sana? 50'ler var. Ha? Otur sana koymaga olur mu? Bir boyda bağrınıza oturur. Bir boyda oturur mu sana maga? İkişer düz manat var mı? Şöyle bir mektubu başlıyoruz. Yaşar alı gelmeye oturmayız. İslam. Alı gelmeye oturmayız.
Sarı getirdim. Bakın. Tasvir olmuyor. Bismillah. Kaya bir liraya iki çeşme dedik. Boşulduk. O boşulmaz tatlım ne yaramıyor? Karar geldi ya şef. Aksi edeceğim. Değişmezse kader vereceğim. Munetkin davet etsin, her bir muradına yetsin ya Allah. İmanı kamil olsun, mutalimler kop olsun, umut eyli, okuyun yaşlar kop olsun, Kur'an-ı Bilağlar kop olsun ya Allah. Omurlarınız uzak olsun, ilim oğuz kop olsun, imallar kamil olsun ya Allah. Maşallah. Madrasalar ilmudan olsun, Kur'an okuyun yollardan olsun. Bismillah. 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 On olma gidersin, on olma. Bismillah. On olma. Bismillah. 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 O, bulağa yetişkenler bu şey ikişerli verir. Görüyor musun? Ara güzel. Ay maşallah, ay maşallah. Kasır karak dur, ikide akça bir tanesi daha da almasak değil. Bismillah. 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 Ey Allah hayır. Daha yaş yok. Yok. Murat kayla ulanı? Arasında şu an. Arasında bak. Daha yaş demekten yok ki daha. Çok bitti. Şunu daha sandıkla sarıp koyarız olayı. Allah kabul etsin ya Allah. Allah kabul etsin ya şef. Ali. Yaşa, davayı sen bozulmayı. Ali. Abdullah, davayı kamatet koyun. Asıl kaydını git, billahi git. Arsana, kaydını koyun. Hadi.